Assalomu alaykum tuğanlar. Süvetli jakçı salvay. Mage. Püttü. Of püttü de karış. Kamçıligi bar joğu kalvadı kar. Bar joğun püttürdük ha ulgaga. Juvup tazalap ha zınk kılıp alıp çıkıp koyduk. Hem şu taza kılıp kara oynasalar özüңөрgө jakşı. Jakştaga kılıp oynap hem şu ballardın mehneti, şu ıntımağa gelmiş setazılıklar, şunu alıp zal saldık, bundan da alıp pütürdük çımı. Şu bizden ıntımakçılığımız, ballarga hem çoğun rahmat. Şu Kırgızstanda жүргөн, Россияда жүргөн, Бишкекте жүргön, şu Немеде жүргön, Жалалабадта жүргön şu сетказылык туугандарга бар жоğuna rahmat. Akelerge, sponsor olan akelerge, uyuşturganlarga бар жоğuna rahmat. Allah razı olsun da. Gelip bugün açılışın kılıp jakşınaga oynap ketkile. Anan oşo mындай oku mualında gelip alıp okuçularga müşahede etpeyle. Oku mualında gelip albagala. Anan bir bayge sayge oyun bere turgan bolsoңор, aşirge eskертип koyup no günü kılabız dep. Что bu mektepte medep neme haligi konkurs bir nerse uyuşturulup alıp oşoga neme bolup kalabasın. Şu günü zanitте koysoңор aşirde eşekelerge aytıp dayındap koyot. Mage bar joğuna Allah razı olsun. Çoğun rahmat bar joğuna işleriңерге ийгилик. Tat. Gel az topqa gelgile, oynap görgüle. Gözüңөрдү ала турган болуп, мындай неме боло турган болсо, ошол атайын лесан чечпей атабыз, ошон неме кылабыз. Оңдоп, анча-мынча жерлерин лигировка алабыз. Улайга бир сүйлөп коюң, ака. Сизге ham чоң рахмат. Балдарды уюштуруп келип, ушу улакчы балдарды ака. Şu нерсеге көп салымыңыз тийди. Assalomu alaykum, sevgili tuğanlar, akalar, ukalar. Vallahi Şöp ber qarab alıp сүйлөк. Sekazın yaşlarına, aksakallarına, şunu uyuşturan yiğitlere bağırdığına çoğun rahmat. Allah minnetten razı olsun. Şu uyda oturgan ata-eneleribizge rahmat. Şunca ballarına şart yaratıp, mayli edip ballarının şunu kılavuz degen koldap turgan ata-enelerge minnetten rahmat. Şu aylığızda tınççılık olsun, жақсылықтар olsun. Şunday ынтымақта көп деген bundan ham жақсы işler bitirip жүрөйли. Россияда иштеген жигиттер, иштегендердин иштерине ийгилик, бала чакасы менен аман болсун. Дайым жакшылыктардын үстүндө ойноп күн жүрө берсин. Кудай таалам ушу элге бирди берсе, аларга миң жол берсин. Дайым ынтымакта жүрөлү, тынччылык болсун, аманчылык болсун. Жакшылыктардын үстүндө ойноп күлүп ушу айлыбыздын ынтымакчылыгы өтпөй жакшылыктардын үстүндө жүрө берели. Aytkanыңыз келсин. Кылган залыбыздан ушул келечекте жаштарыбызга жакшы ийгиликтер жеткизе турган алгынтой жакшы залдардан болсун. Aytkanыңыз келсин. Aka rahmat ha çoğ. Palvan. Assalomu alaykum. Qaydaşlar, qandaysыңар? Miyaq qarab alıp сүйлөсөң. Mына Құда қаласа залыбызда бүтүп калды. Жакшы ынтымакчылыктын белгиси. Şu Россияда жүргөн, таллап жүргөндөр тугандарыбызга рахмат. Şunu ынтымакташтырып, уюштуруп, бүтүрүп алдык Құда қаласа. Денсаулыкта болуңар, оруп алыңар. Аллага аманатсыңар. Кайерде болуңар, денсаулыкта болуңар. Rahmat ha çoğ. Şu ata aytılбеген nemeler şu Setkazının şu jaran barına çoğun rahmat. Balların bari ata-enelerden beri salımı tiydi. Şu ergeç. Jakşı sponsor olan akelerge da çoğun rahmat. Allah razı olsun. İşlerine ilgilik, ömür uzun olsun. Zal püttü. Gelip kengir oynap kete veresinler. Şunu uyuşturgan ballarga rahmat. Allah razı olsun. Çurkagan ballarga rahmat. Allah razı olsun barına. Жардам берген балдарга баары калбай келип, бир дагы калбай жардам беришти. Бүгүн ушо жардам берген
Ballarga ham çoğun rahmat. Intimoqchilik bo'lib o'lar shu bunday. Intimoqchilik bo'lsa bo'ladi-da, bari chimday. Buni deb sal salib qo'yish o'zi negizi qiyin narsa-da. Buni deb zal salib buni olib bitirishchi. Shu intimoq kelmiz setqazni ele. Shuni saldik. Nölge bitti de bari bitti. Во! Şipoyat oturuyorlar. He? Ya ne yapayım? No, sen kişi aralık olmuş biz be. Bitti. Bari bitti de. Zal, pal, çoğut ağız, moğut ağız, meme, bol oyken, bari. Жақшына қайғылы ойнап, жуып, тазалап, ойнай бергіле, кеңгіл. Таза қылып.